Good morning everyone. মই প্ৰিয়াংকুশ from the channel Travel&FoodCompanions. Hope আপোনালোকৰ weekend বহুত ভাল গৈ আছে. মোৰো বহুত ভাল গৈ আছে and আজি ইয়াত Sunday and then বহুত বঢ়িয়া বতৰ. যোৱাকালিও আছিলে কিন্তু যোৱাকালি মই একো কৰা নহল. আজি বহুত মন গৈ আছিলে কিবা এটা কৰো. Most important reason তাৰ কাৰণে আছিলে কি যে আমি যোনখিনি একেলগে ঘূৰো Madhujada, Sanjukta ba, Pragda, Bikiranda, Sadikta. Sabe kiba na kiba kori asle and that kind of inspired me, motivated me ki je mo kiba eta koru. But then janege apunaloke jane sake ki je New Zealand it level 3 lockdown impose hoise. Which says that ki ami nijor bubble te thakibo lage or more risk zones purot hebrot jabon lage and Auckland er bahir to jabon noaru. So hetur ki koribo pari. So mo haislo walk etale jao niki and then mo hailu walker endot ki koru. So bhabiso ki je bahut din hol workout kora nai, so I am trying to find out a nice public or open park kind of a workout place jot moi okoman ki boli koy horir sorsa koribo paro jane ki je moi iman fitness conscious moi ine koisu moi iman nohoy but then g2 amar diet jenoko amar living lifestyle hoy so moi bhabu ki je amar bahut dorkar ki je ami nijor daily routine par okoman time ulai lo kiba eta holeo koribole so that এনেকে ফুৰ্তি আমি কৰি থাকিব পাৰো অকমান বেছি বছৰৰ কাৰণে so হেতু থট লৈ পেলাই আজি উলাও লেটস সি কোড পাও ঠিক আছে and we'll meet you there ঘৰৰ ওচৰতে এটা ধুনীয়া এটা পাৰ্ক এটা পাইছো য'ত এটা পাব্লিক ওয়ার্কআউট প্লেস এটা আছে and it is pretty empty so yeah মই ইয়াতে অকমান দেৰি ওয়ার্কআউট কৰো workout session hack and মই ঘৰৰ ওচৰত পাইছো এফালে মোৰ ঘৰটো and দেখিছে বতৰটো কি মজা তাকে ভিতৰলে সোমাই যাবলৈ মন যোৱা নাই এফালে সাগৰখন আছে মই ভাবিছো কি যে আৰু এটা walk কৰি আহো নেকি যদি হয় তেনলে আৰু এটা ভিডিও দেখি পাব but till then goodbye and have a good rest of the weekend so মোৰ আৰু আজি walk লৈ যোৱা নহল but সেই সময়তে বহুত ভাল নিউজ এটা পালো কি যে two other members of our travel and food companion channel Madhujada আৰু Sanjukta ba দেখেত সকলে বহুত ধুনিয়া walk তাতে গৈছে so that walk is along the Pacific coast and to the Auckland harbor bridge বহুত ধুনিয়া walk to হয় and taro বহুত ধুনিয়া footage ahi ase and we'll try to upload that pretty soon so please stay tuned at our channel and hit that subscribe button thank you